Pa dobro, imala sam i ja isto muških kolega s kojima smo to znali prokomentirati i to mogu reći vrlo konstruktivno. Bok ekipa, moje ime je Petra i dobrodošli u ediciju Vruće priče s ulice, gdje rušimo stigmu i tabue menopauze. 30%. Ne znam, možda 40%. Broj žena radi i kad se ne osjeća sposobno prisili se ide na posao. Mislila sam da je postotak veći od 58. Šta sam? Pa vjerojatno sa kolegicama koje su slične dobi. Pa mislim da pričaju najviše sa isto tako ženama koji su u sličnim životnim situacijama. Baš grozno i pogotovo iz te perspektive organizacije posla, nešto što onda očito nadređeni ignoriraju, a zapravo je vrlo jasna diskriminacija. Znači, ja nemam dojam da žene ne govore otvoreno, barem u mom okruženju nije bilo takvih slučajeva. I mislim da je proizvod duboko ukorijenjenog patrijarhalnog sustava koji nikako ne uspijeva još uvijek dekonstruirati u svim svojim segmentima. Slažem se sa ovim 42% što si mi rekla da smatraju žene da je privatna stvar i to apsolutno poštujem. Znači, onaj ko želi, odnosno ona koja želi o tome razgovara, ali ako normalno žena ne želi o tome, apsolutno to poštujem. Ne iznenađuje me zapravo, baš je nekako refleksija društva u kojem živimo, nažalost.